tātou mātua, i au somutu whawhine, i a mese fwoi, nei wōlo a siasi mai. Marie? She's hiding at the back. There we go. Yeah, there we go. This is your special day. Greetings to our children. As Whaunga prayed today, it's really special to have a day for our kids. Ia whamania tu fuine le aso sao ta maiti nei whanau. I le nei tai au. Ia whaatai le tua, le a tatou mafutai lana upu. Le au te nei tatou le tatalo. Ia na tatou whaangolongo le whaatasi mau i le upu le tua. I le nei tai au, tatou tatalo. Whaatai ta mai lo wanga le lei. Lo walofa, lau wami o tonu, tau wami o tonu ina fua I mātou, ona o le ngaluenga a Iesu Keriso, I lunga le sātauro, lea ua mā ngalo ai o mātou wa misala, toi whaafowina I le tangata, ma toi whaolaina le anganga tangata, se manu a oti I le angasala. Ai mātou te vi I o oele ni tai au, toi mafuta lau whanau, ai au le avanoa whaapitoa le nei mātou te o mai ai, o se avanoa mawalunga lava ia te I mātou, ona o lau upu I le mana, e a oa I mātou, e a oa I mātou, e whaatonu ai I mātou, whaapoto ai fo I mātou I lau wami o tonu masauni ai le tangata, mō ngā luenga le lei malava ua e saunia mo I mātou, ta mātou te tui nātu le nei taimi, mātou sauni atu e whaanongolongo sauni loto o lau whanau, ina ia tāpena ina pēr I mātou, ma mātou wa'awa ai atu I le toia fio whaalua mai o lo mātou ali'i, ma lo mātou whaola I ala tu ailo mātou tatalo le ni tai au, and we all say Amen and Amen. O loo whaaua wina pēla tātou whaitau I le Ioane le sfulman wha I le nei tai au, le vai aso na tuana I nei na a mata I le tātou whaitau I le mata upo e se fulu ma le wha, a o e whaanongolongo, ma e tātou whenga iai I lea tusi, e mānaia lava I lo tātou whaanongolongo ona o le tala ia Iesu Keriso. So, I le nei tai au, wa tātou taunungu mai I le Ioane ma tātou se fulu ma le wha, a lona whai pue fitu e a mata I le tātou whaitau I le nei tai au. So, a whai o ia te oilau tuspa ia, mānaia pe asu e mai eilau tuspa ia whaatasi mau le nei tai au. For our friends that have just joined us today, we are now in John chapter 14. But just to give us a bit of context as to where the story is now, we are now in Jesus' final night. So, o le toe pōle nei a Iesu Keriso, ma lona au so. And on this final night, he is in the upper room, and it's during the feast of Passover. So le toe pō o lo iai la tau I le toe tali suanga I le afe au pito alunga. Now Iesu malona au so. This night is probably most commonly known as the Last Supper. In the Gospel of John, from chapters 13 right through to chapters 16, it's one long conversation or one long discourse between Jesus and the disciples, or chapter 13 verse 1 describes it as the one whom he loved till the end. So I le tai au le nei, o lo iai tātou I le toe pō, wa mawai atu le amatanga o le tali suanga, le amatanga le ana tātou wa uina I mta pesfulma le tolu, tātou wa ai ele mulu ina Iesu o vai o na so, ma wha manatu ia te I lātou, ia alofa le tasi. O I fo I mta pesfulma le tolu na tātou wa ai na ave esea ia yuta, pe na whailoa e Iesu le tangata, po o le soo na te wha lataina o ia. Au tātou wanga I mai le mta upu e se fulu ma le wha, o I la o lo tātou mauai le amatanga po o le amata o na tu watu e Iesu ana upu faamafanafana. In chapter 14, we now see that Jesus turns from washing his disciples' feet, reminding them to love one another. He turns from removing Judas from among them. He turns from saying to Peter, Peter,
before the night is over, you will deny me 3 times. All in chapter 13. But in chapter 14, this is where Jesus turns his discussion and his discourse, and he begins to comfort the disciples. O le matautia ia o le atala noanga ona, o le tangata lea o lo tala no atu i le faamafanafana, o le tangata lea e malama e le tae au, ua whaatautauina i le sātauro, o Iesu Keriso le alo le tua. So mai le mta upe suma le tonu i le mta upe suma le ono, o le toe po o le whaaola. Ngana wha Samoa e fia i o tātou e whaanongolongo i mawaenga. Au iei se matua, po o se tama, po se tina, po se tasi lava o le maliu. E whaanongolongo umatangata po a toe upu o le tangata. E whapena foi la le se la ngona o lea po. Ai lilo I manatu o le au soo, o le amaliu lo latu whaola. E peo ana toe upu ia e mawhai o na tātou I loa. Ona o le, o mta upu ia mai le mta upu sefulma le tolu ana I le mta upu sefulma le ono. Na o le apostolo lava Ioane o lo wha mau mauina lea moli mau. So from chapter 13 to chapter 16, it's Jesus' final words, but in the Gospel of John, it's the only Gospel that records the depths of this conversation. So that's what we're continuing today. And last week, we started chapter 14. Le vai asona te anei na tātou a matai, le mata upu le suma e wha, o uru ai upuala o le faamafanafana, wha mai Iesu, aua le atu vale. In the beginning of his words of comfort, his words of care towards his disciples, Jesus says, do not let your hearts be troubled. Aisea, ona la ua whaailoa Iesu o le aia tu ua le mafutanga lea. Why does Jesus say, do not let your hearts be troubled? Because he has revealed to his disciples that he will no longer be with them very soon. Fa mai whaatuatua I le atua, whaatuatua mai fo'i iatea. He says, disciples, you believe in God, continue to do so, as well as believe also in me. Le whaipu e lua ma whaipu e tolu le vai aso na tua nai na tātou whaalongolongo ai whai mai Iesu o te alu e saunia se mea e nonofo ai o tau. Wha mai whaipu e lua e tele mea e nonofo ai I le maota o lo utama. So Jesus reveals in verses 2 and 3 that there are many rooms or many dwellings, and some of the translations say there are many mansions in my Father's house. So na ia whailoa tu fo I ate I lātou, o lo iei le langu, ua saunia mo I lātou. Ai le whaipu e wha lima ma leono, na whaiwina e le tātou talatala noanga le vai aso na tea nei. Na whaapea Iesu, na whailoa atu I ate I lātou, le ala. So le ngata ina ia awane I atu vale, wa ia saunia le nofoanga, ma wa ia saunia fo'i le awala I le anofoanga, o le ale awala, wha mai Iesu, o au nei, o le ala upumoni ma leola. So Jesus reveals to them not only the fact not to be troubled, to keep the faith in God the Father, to trust in the Father, believe in the Father, believe also in Him. He tells them about heaven and he reveals that there are many rooms in my Father's place, in my Father's house. But he also shows them the way. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. So, au iei lātou I le talanoanga au amatalia Iesu lana faamafanafana I le mataupu se fulu ma le wha. O loo iei a tonu o loo iei I manatu a le au soo. Tolu ma le awhatausanga o loo lātou mafuta ma le tangata lea. Tolu ma le awhatausanga o aso uma na lātou a ai whaatasi, momoe whaatasi, whewai whaatasi, sa o ao o ia I te I lātou, sa ia whawhanga I te I lātou, sa ia lāwea ina I lātou. Ai pe ua sui la lātou whaalongo, ina ua whai mai Iesu, e iei le temi o le a ave e se ina I au mai ia te o tau.
Ai o le whina ngamo atoa o le whaola, ina ia mauti noa e nei so po nei a li e to asfuruma le tasi. Lona alofa ina ia faamafanafana ia te ilatou. Leana ia whaapea i le whai upu mua lava, whamai aua le atu vale, ia o tou whaatua i le atua. O se manatua le a tau lai i le tatou whaitau i le nitai au, po le manatu i le nitai au. O le manatu o loo saunia e Iesu se au ala e faamafanafana ai i ona soo, maturina atu ona soo i lona tama. Manatua foi i le mata upe se fulu ma le fitu, o lo iai le fai upe se fulu ma le tasi, o te le iai pea i le lanolangi o upu nei a le tatalo a Iesu i lona tama. Whamai lana tatalo i lona tama, o te le iai pea i le lanolangi a o i latou, e i le lanolangi lava i latou. O te alu atu foi ia te oe. Whalonga i upo Iesu i lona tama, whaimai, le tamapa i iai, ia e tausi ia i latou i lo suafa o e na e foai mai ia te au. O le loto ato o le whaola i le toe pō, o le tuina atu o lona au soo, i lona tama. So o whaipula na o le atato whaitawina i le neitai au, ma tato wa'awa ai i upu faamafanafana. Today we're going to hear on this night, Jesus actually turns his focus in comforting his disciples, but in turning them over to the Father. We read in chapter 17, verse 11, when he prays to the Father, at the end of this particular conversation, he says in verse 11 to his Father, he says, Father, now I am no longer in the world, but these are in the world. These men are going to stay here, Father. And he says to the Father, and I come to you, Holy Father, keep through your name those who you have given me. Jesus realizes that he's now no longer physically going to be with his disciples. But in this discourse, he is turning them over to the Father's care. Praise the Lord. And that's going to be the angle that we're going to look at the next few verses. So le tai ale nei, o le atatou ba ai fai po fitu anga isumel fa, isi mata upu fa autuina fa apea, ua faamafanafana Iesu iana upu folafola. So Jesus comforts his disciples, so we now know that this final night, this final feast, this final dinner, and Jesus is comforting them with his promises. So we're going to look at verse 7 to 14 and look at what Jesus declares there. So, ane bata to fai tau whaatasi mai wha moli fai upu ia mai fai upu e fitu. Mata ina la tatu fai tau le neitai au mai fai upu e fitu. Anga i fai upu e se fulu ma le tasi. E mata i pe maua mai e tatu manatu mua. And then can I ask Michaela to read verse 7 for me to start us off after we read the Samoan. Maul fa Samoa fa i tau mai fai upu e fitu. Anga i fai upu e se fulu ma le tasi. Ia. Ane koe o tō au, o e no foi o tō no tama. E amata nei foi o nei roa o ie o tō. Tō te ai foi a te ia. Ua fai mai Filipo ia te ia. Lea li e fai roa mai le tama ia te mātou. Ona ngata e lea o mātou manao. Le whitarai atu Iesu ia te ia. Filipo e. Ua loa lava ona o ia ia te o tō. Ai te rei loa e a. O le ua ba ai mai ia te au. Ua ba ai o ia i te tama. E se a po i e te whai mai ai. Whae loa mai le tama ia te i mātou. E te leta i tonu ea. O au o i te tonu o le tama. O le tama foi o i te tonu ia te a. O upu o te tautara atu ai ia te o tō. O te le tautala fua na oa, a o le tama o lo nofo i tonu i atia, o ia lava na te whaia ia nganuenga, ia o tau tali tonu mai i atia, o a o i tonu o le tama foi o i tonu i atia,
a le o lea, ia o tō tali tō mai a te au, ona o ia ngā ruenga. Thank you, Michaela. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. If you had known me, you would have known my Father also, and from now on, you know him and have seen him. Whaikoe whitu, anei loe o tō o au, po ua I loa foi e o tō loo tamā. O le manatu mua I le nei tai au te whia talano ai upu faamafanafana a Iesu e ala I ana upu folafola. So Jesus comforts his disciples with his promises, and the first aspect of these verses I want to look at is that his words reveal his person. O le manatu mua o te whia talano ai le nei tai au, o ana upu po o ana upu folafola, a o iai I lea toi po, a o faamafanafana atu o ia I lona au soo, e whaailo ai lona a toa toa. Whaalongo foi upu nei a whetalai atuai, lea whatoa uma o na whesili toma, lea li e, whapewheona mātu I loa le ala, ma le mea e te maliu atu I ai. Whai atu Iesu o au nei o le ala upu moni maleola. E lea lu atu lava se tasi I le te mā, pe a le ui mai ia te au. So o le anganga atoa o le whaola, ina ia whaatasi le au soo I le mea o iai o ia. O le amali watu o ia I le tama. Ai whamai le amatanga o le tatou whaitau le ni tai au, whamai Iesu, ana I loa o tō o au. Po ua I loa foi e o tō loo tama. Tolu ma le awhatau sanga o whewai I lātou ma Iesu. Tali tonu foi e lei lilo pe lei masalo mia e le au soo lea lii whaola. Whape whiona tātou I loa, tali Peteru, o whea ea a mātou wo iai, o loo ia te oe upu o le ola. Whamai Peteru, whamai foi le au soo, o oe o le keriso, o le alo o le atua soifua. So o le moli mau a le au soo, e whaailoa mai ai a te I tātou, e tali tonu o lātou loto I le tangata lea ua avea ma o lātou taitai. Le tangata lea ua lātou tu ua mea uma, ai muli atu ia te ia. We read last week that Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. When Thomas asked, how do we know the way? How do we know where you are going? He responds and he says, I am the way. In verse 6 he says, no one comes to the Father except through me. But this morning we begin by reading Jesus continuing his discussion or his discourse, and he says, disciples, if you had known me, you would have known my Father. What we ask is, well, they've been with him for 3.5 years, and we would know because we would know what the disciples thought of Jesus Christ. How? Peter himself declared on behalf of the disciples, we believe that you are the Christ, the Son of the living God. So the disciples had a firm belief in this Jesus, that they had left everything and decided to follow him. But in the final discourse, Jesus asks, if only you had known me, you would have known my Father. So fōlina mai, o le vesili, o lea ua tali atu Iesu I ona soo, ana o tō I loa o au. Po ua I loa foi e o tō loo tamā. O le talano atu o Iesu I ona soo, mai tau mai, o loo lilo I manatu o le au soo, le maliu o Iesu. Leo tātou whaitau le tuspaia, tātou te iloa, e maliu Iesu, e tanumia, matoe tu mai. A o lea lava po, e le ai ma se manatu o le au soo, o le a wha sa tauroina lo lātou whaola, I le malama e o le tai au. So a o talano atu Iesu, ma whaape atu ia te I lātou, ana o tau I loa o au.
Whamaile e peru a wana mta aku mua whai upu e tolu. Whamai, se u whai tau mai whai upu e lua, ua whetalai mai o ia ia te i tātou i nei ona aso e ngā taai e lona alo. O le tusi tala pe teru o lo whaamatala ina le alo o le atua, o Iesu Keriso. Whamaila ia o le whai upu e tolu, o ia o le pupula o lona mamalu, ma ua matua tusa lava maia. O le Iesu le au o muli iai le au soo. O le Iesu o lo whaape atu lato i o lato ngutu mo lato loto. O ia o le Keriso. O ia lea o le Mesia o le a whaahea ina le polonga Israelu mai le pule anga Roma. A lea mo whai atu Iesu i lea po ana o tou i loa o hau. Po ua o tou i loa foi leta maa. O le ale winga o upu o le whaola. O winga o upu o le whaola ina ia whaelo ai lona a toa toa. O lo o lino i manatu o le au soo. O le whaola leo o lato mafuta ma lato iai i le talisuanga muli. O ia o le atua. E le ngata o ia o le alo o le atua. A o ia foi o le atua. Whape whea o na tātou i loa. Tātou te maua i le tali a toma. Mana tua toma lea na whesili. Whape whea na mātou i loa le ala. O toma foi lea ina ua toe tū mai lea li I whaola. Whamai o ia lea na le au wai I le urua I teimi na whaelo ai Iesu I ona au so. Ai whamai le Ioane na e lua se fulu, whai ue lua se fulu ma le valu. Ina ua tango toma I lima o Iesu na tutu I ai whao I lona tino ua toe tū mai. Ina ua tango o ia I lona I tū. Whamai le whaupunga a toma. Ua whetala I atu Iesu I a te ia. Ona tali mai lea o toma. Ua whaapea mai I a te ia. Lo'u a li ie. Lo'u a tū wai. Lo'u a li ie. Lo'u a tū wai. O le atoa o Iesu Keriso le alo o le atua. O ia o le atua. The fact that Jesus was saying to his disciples, if you had known me. These men had been following him for 3.5 years. And yet on the last night, he would say to them, if you had known me. Jesus' point here is that they have yet to know the resurrected Lord. But when he rises from the dead and he goes to meet with his disciples, the first declaration that we see in chapter 20, verse 28 is the declaration of this man by the name of Thomas. And Thomas, on behalf of the disciples, declares his belief in the risen Lord. And he says, my Lord and my God. Jesus is revealing his person. His person is the fact that he's not only the Son of God, he is God. Praise the Lord. He is God. Ina ua whaape atu o ia, ana outou I loa o au, po ua outou I loa le tama. Whamai le laina lona, vaenga lona lua whai pue fitu. E āmata nei foi o nei loa o ia e outou. Tau te wā ai foi ia te ia. E whape whea, ina ua tali mai ei toma. Ina ua mawai le toi tu o Iesu o ina o loo whae loa mai ai ile au so o Iesu I lona atua atua o ia lava o le atua. So elo tusi le Kolose. Kolose a lona mta mua. A lona whai pue se fulu ma le lima. A maua lo tusi wha mole pe ma whai ona whai tau mai. Kolose lona mta mua. Whai pue se fulu ma le lima. Colossians 1 verse 15. We're going to read that verse together because here it confirms that Jesus is God. So lima ia o ia foi ua tusa ma le atua e leva aia o le ulu matua o mea uma lava ua whaia. So e whaitau
O ia fo'i ua tusa ma le atua e le va'aia, o le ulu matua o mea uma lava ua whaia. Colossians 1:15, ia. Amen. It says there in verse 15, He is the image of the invisible God. O le ato atoa lea o le faola. Amen. Fa mai le Ioane na mta koe tolu sumala, Ioane se fulu alona fai koe tolu sumala valu, o loo o i te tonu ia te au le tamā. Whaawa wina fo'i la le ato atoa o Iesu Keriso, fa mai Iesu i lana upu i lana au so, e a mata nei fo'i o nei loa o ia e o tou. E le ngata o na wha'i loa o ia o le atua. E le ngata o na wha'i loa le tuinatu i le tamā lona au so. Fa mai ia o tou wha'a tuatua i le atua. Ai fa mai Iesu i le mataupu se fulu ma le lima. Mataupu se fulu ma le lima o lo iai Spulu ma le ono, sorry, fai upu e fitu. O lo iai le fai upu lea aipe i tai iau, o le upu moni lava o te whai atuai iate o tou. E au ngā iate o tou pe a hau walu ese. I lea lava po na whaape atuai Iesu, e au ngā iate o tou pe a hau walu ese. Aisea, na e tali mai ele fai upu e fitu, a wā a whai o te lea alu ese, e le maliu mai le fesoa soani. Jesus says in chapter 16, verse 7, he says in this verse, he says, Nevertheless I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. Why is it to the disciples' advantage that Jesus must go away? He answers at the end of that verse, For if I do not go away, the Helper will not come to you. O lo tala noa mai Iesu I lona a toa toa. O whaeloa mai Iesu le atua le tamā. A o lea foi wa whaeloa mai Iesu le nganuenga a le fisosoani po o le anganga pa ia. Can you say amen? Mata upu sfuma le whaafai upu e se fulu lua sfuma le ono. Whamai a o le fisosoani o le anganga pa ia lea. E awina mai e le tamā I lo'u ingoa, o ia lava na te a o wa'o iate o tou. Jesus reveals the Helper, and the Helper is the Holy Spirit. Sorry, my computer's playing up. So Jesus reveals the Helper, and the Helper is the Holy Spirit. In verse 26 we read in chapter 14, it says this words, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. We've also read in chapter 15, verse 26. He says there, But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. O le ato atoa o Iesu Keriso, o whaeloa mai ai e Iesu I lea lava po, le tolu tasipa ia, le tua le tamā, le tua le alo, ma le tua le nganga pa ia. Le alo whaapea mai ai Iesu, ana o tou I loa o au. Mana tua, sa lilo I le au soo I le apo o le atu ua I la atou ele whaola. Reminding ourselves that this night the disciples had no idea that Jesus Christ would be crucified by the morning. Now Jesus says, if only you had known me. But his whole person, Jesus is trying to reveal to his disciples that he is not only the Son of God, that he is God. But now he reveals that there will be a helper. Disciples, when I leave you, I will not leave you on your own. I will send the helper. And the helper is the Holy Spirit. Leo lo tato ye fatasi mai tato ya so malava a tato o tangata tali tonu tato o tangata wa faatu atua o lo yai fatasi mai tato le nganga pa ia. Praise the Lord. E le itu la fo ina I tato e Iesu Keriso. Le fa mai e le fa upu e luas fulu ma leono fa mai
o ia te o tō I mea uma lava, e whaamanatu mai foi o ia te o tō I mea uma ua o whai atu ai te o tō. Au faamafanafana Iesu I lona au soo, fa mai aua le atu vale. Ai fa mai au le sosoani o le anganga pa ia lea, o ia na te whaamanatu te o tō, mea uma ua o whai atu ai te o tō. O le ato o toa lea o le whaola. Ai se tatu whaalongo lai whai poe valu. Fa mai Filipo, lea li ia whaailoa mai le tamā ia te I mātou o na ngatai lea o lo mātou manao. O le fisili lea pea tātou tele o teimi a. O lai wha mai Iesu o le a o walu, ano o tau iloa o au, tau te iloa le tamā, o le a wina mai le fisoasoani, o lo tala noa Iesu I le o langa o le tangata whaatuatua a. E ola I le whaatuatua. Ai fisili lo tangata o Filipo a. O le fisili fo I le whai masui o I lato uma, na le whai maila na fisili, le ali ia whaeloa mai le tamā ia te I mātou. Le ale mele fina ngalo ai ia Filipo. E fi manao ia I loa tino le tamā. E le o lava le whaatuatua. E le o lava le ia upua le whaola. Tali Iesu, Filipo ua loa lava ona o iai te o tau, ai e te lei loa ea hau. Fa mai ia le tali Iesu, o le ua va ai mai a te au, ua va ai o ia I le tamā, lona a toa toa. Philip is a typical person, human being like us. 3.5 years, he's walking around with the Savior. Jesus is now saying, I'm revealing my person. I'm revealing that I am not only the Son of God, I am God. That I am with the God the Father. I will send the Holy Spirit. You will not be left alone. And then Philip asks, okay then, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Philip wants something tangible. He wants to see a physical. Okay, Jesus, you're not physically going to be here, but you're saying the Father will be here. Show us the Father. Jesus answers and he says, I have been with you for so long, and you have not known me, Philip. Philip is a bit like us. We say, Lord, now I need to see it, Lord. I need to see something right now. As a believer, we walk by faith, not by sight. And so Jesus says, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own, but the Father who dwells in me. The presence of Jesus with them for 3.5 years is the presence of the Father. Praise the Lord. Tali atu Iesu, e te le tali tonu ea, o au o I te tonu o le tamā foi o I te tonu ia te au. O upu o te tautala tuai ia te o tau. Whamai Iesu o te le tautala fua na o au, a o le tamā o lo o nofo I te tonu ia te au. O ia lava na te whaia ia ngā luenga. Le tali atu o le whaaola I ona au so. Mana tua, o lo iai o ia I le teimi o le faamafanafana. Le teimi lea o le a ave seina o ia. Ai tali le fesili le tangata o Filipo. Taipei au tātou isi teimi a. Whaai loa mai la le tamā. Pea whai o le a luese, whaai loa mai. Whamai Iesu, o au o I te tonu o le tamā. O le tamā foi I te tonu ia te au. Whamai ia o tau tali tonu mai ia te au. O au o I te tonu o le tamā. O lo whaai loa mai foi Iesu le upuna o le tali tonu. Mana tua o le autu a toa lava o le tusia Ioane ina ia tātou tali tonu. O le tali tonu, tali tonu, tali tonu. The whole theme of the Gospel of John is to believe. And he says to them in verse 11, he says, believe me that I am in the Father. It's all about believing. The whole Gospel of John is about that whoever reads this Gospel, that they might believe. Praise the Lord. So again, Jesus is reminding Philip, is reminding the disciples, believe in me that I am in the Father.
O loo tala noa mai Iesu I le whaipua luasu ma le ono whamai a o le fesosoani o le anganga pa ia lea e awina mai ele tama. Ai le whaipua luasu ma le ono I le mata upu esfu ma le lima whamai Iesu a maliu mai le fesosoani o le o te awina mai yate o tau mai le tama. A e whaalungo le lei le esengo whaiupu na e lua o I nā tātou te ilo ai le ngalue mai o le atua tolu taspa ia. A wafa mai Iesu I le mta upe sumal wha a o le sosoani o le ananga pa ia lea e awina mai e le tama. A le mta upe sfulu ma le lima wha mai Iesu a maliu mai le fesosoani o le o te awina mai ia te o tau mai le tama. O I tātou te ilo ai le ato atua o le whaola. O ia o le atua le tama, le tua le alo, Praise the Lord. So Jesus reveals that he is a part of the triune God, the eternal Trinity, that he is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They all have equal parts to play as the Holy Trinity. Praise the Lord. And he reveals it in this final discourse on this final night. Ai whamanatu mai fo I Filipo ia te I tātou, uso matua whaafine, leo langa o le tangata whaatuatua. Praise the Lord, o loo iai ia te I tātou lea nganga pa ia. Manatu lona lua maua lea I le whaipu sifuru ma le lua. Si tātou whaitau mai whaatasi whaamole, whaipu sifuru ma le lua. A maua le whaipu lea tātou whaitau ia. Moni e moni, o te whai atu I ate o tō. O le te tonu mai a te au, e whaia lama e ia o ngā ruenga o te whaia. E whai fōi e ia mea e siri ia mea, a wā o te anu I loko tama. English, can we read verse 12? Ia? Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do greater things than these. Whai pasuma luafa mai, e moni, o te whai atu, ia te o tau, o le tali tonu mai a te au. So, o I o lo whai loa mai fo I Iesu, o le tali tonu mai ia te au. So, o le manatu e lua, a o iai Iesu I ana uku folafola e faamafanafana ai ana au so, o whai loa e ia lona ato atua. A upu fo I whai loa ai lona malosi. So the second part of our sermon this morning is that not only Jesus is comforting his disciples, he is about to leave them. He's revealing his promises. The first part of his promises is his person. Now we understand that his person, his resurrected person, is the fact that he is part of the Holy Trinity, the triune God, the eternal Godhead. But in this verse 12, he also talks about his words reveal his power. Whaipas huma luafa mai, e moni, o te whai atu ia te o tau, o le tali tonu mai ia te au, e whaia lava e ia ngā luenga o te whaia. O ia lo whamanatu ai e Iesu I lona au so, au ia faamafanafana atu ia te ila atu. Whamai, o lo tala no atu I le whaatu atua I le tama, ma whae lo atu I ona au so, e iei ngā luenga e tatau ona whai. Praise the Lord. E iei ngā luenga ale au so, o tau ia e to asfuru ma le tasi. O le a o tau e fo I atu I le tama, a iei ngā luenga a o tau e whai. Jesus is comforting his disciples. He's talked to them about the fact that he and the Father are one. But in verse 12, he says to them, most assuredly I say to you, he who believes in me, again, the believe statement is always there. He says, he who believes in me, disciples, you, the 11 of you that are in this room, the works that I do, he will do also. So by comforting his disciples, he's reminding the 11 that when I leave, you have a work to do. Praise the Lord. Whapewheo na tātou I loanga luenga le au apostolo ma le au soo. A le tusi anga luenga. Le tusi atoa le tusi anga luenga. O lo whaatatia mai ai le amataina le au apostolo. O le urua I e kalesia
ma le whaavaina o le ekalesia. Tusi anga luenga o lo iai ia whaamaumaunga I le talaanga o le tangata le nei o Peteru. Le apostolo o Paulo I le amataina o le ngaluenga a le ekalesia. Lua Korinito alona mta upu e sefulu ma le lua whai upu e sefulu ma le lua o iai upu a Paulo I le ekalesia I Korinito e winga I le ngaluenga a le au apostolo. Whamai Paulo I le ekalesia Whaipa sumatasi, a wae ui lava ina o whaatau wa a lava e le aise mea o te titi ai I apostolo sili. O lo tala noa Paulo a ngai I le au apostolo e to asfunu male to alua. Whamaila ia whaipa sumalua, na whaia lava whailonga o le apostolo yate oto I le ono sai uma I whailonga, ma vāvenga, ma mea, ma mana. O lo tala noa mai I ngaluenga a le au apostolo. Le whamai Iesu I whaipa suma le lua, o le talitonu mai a te au. O tau ia to suma tasi, o le talitonu mai a te au. E whaia lava e ia o ngaluenga o te whaia. Whamai Iesu e whai foi e ia, mea e sili I ia mea, a wā o te alu I le tamā. Lea lai moni mau mai ai Paulo I lana mta upu se fulu ma le lua, whamai na whaia lava whaelonga o le apostolo ia te utou I le ono sai uma I whaelonga, ma vāvenga, ma mea, ma mana. Na whaaua wina e le au apostolo ngaluenga ma lava na whaia e Iesu. E peru e lua anona mta upu e tolu, e peru e lua anona whai upu e tolu, male whai upu e wha, o lo iai whai upu whaapea. Sa muai whetalaia mai ele ali, ona whaamaunia mai lea ia I tātou e I lātou sa whaalongo ia te ia. O ai lātou sa whaalongo ia te ia, o le au so. O mai whai upu e wha, ua moli mau mai fo I le atua whaatasi mai lātou I whaelonga, ma vāvenga, I mea, ma mana, ese foi, ma mea alofa, mai lea nganga pa ia, e tusa malona lava fina ngalu. O tusi tala nei o lo lātou moli mau I ngaluenga na whaia ele au apostolo. Ina ua a whio Iesu I le langi, ina ua I linge mai lea nganga pa ia, I le aso le Pentekoso, whātu muina ai le au apostolo, whaamamana ina ai lātou, a wale amataina o ngā luenga le ekalesia, I lurua I ekalesia. O I lao o moli mau wai tustala, I le whaamamana ina ma ngā luenga na lātou whaatinoina. Le whaawa wina, le upua Iesu whamai, e whaia lava e ia o ngā luenga o te whaia, e whai foi e ia mea sili I ia mea. O lo tala noi Iesu I tangata ne e to asfulu malatasi. Lea na whaawa wina, o lo moli mawai foi le tusia ngā luenga. Whamai ngā luenga mua a lona whai upu e valu, e whai foi o tō ma moli mau I a te au Yerusalema, ma Iutaia o malava, ma Samaria, e o lava I le tuluinga o le lalolani. Au ia Iesu I le tolu ma le awhatau sanga, na o Yerusalema, ma Samaria, ma Galileia na whealua I eilo tātou ali whaola. Ai wa aila ia le ngaluenga a le au apostolo. Le ulua I ekalesia, le amataina le ekalesia, o o mai lua afe mon tupu tau sanga, o lo nga lue pea le mana o le anana pa ia. O lo nga lue pea le atua a. Le ana whai ai Iesu I tangata nei, le awhi au pito lunga, a o faamafanafana atu ia te ilato whamai, e whaia lava e ia ngā luenga o te whaia, e whaia foi e ia mea sili o te whaia. Ia mea, a wā o te alu I lo utama. Le la o na tala noma I ele ali I whaola manatu lona lua, o ana upu e whaelo ai lona malosi. So Jesus reveals in his words his power. He says in verse 12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. He's talking to these 11 men and he's saying, the works that I do, disciples, I comfort you, you will do also. How do we know the works? The book of Acts is full of all the works that the apostles had created, had done, had completed in the name of the Lord. In 2 Corinthians chapter 12, verse 12, Paul writes to that church and he says,
in verse 12. He says, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance and signs and wonders and mighty deeds. So those signs and wonders that the disciples had participated or had performed as part of the first century church. Amen? Confirm the words of Christ when Christ said to them, most surely I say to you, greater works than these he will do. So the apostles did. They were an extension of the works of Christ. Christ healed. Christ fed thousands. Christ performed miracles. And his apostles, he enabled them to do also, because they became the founding fathers of the church. Acts 1 says, I'll quickly read verse 8. It says there, but you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. The impact that those 11 men, eventually Paul, eventually Matthias, that first century church, the impact that Christ had on that group of people 2,000 years later, and we still have people coming to the Lord. Praise the Lord. So, ina ua whaapea mai Iesu ilona au so'o, whamai o ia, e moni o te whai atu i atu o tō, o lea tari tonu mai a te au, e whaia lava e ia o ngā ruenga o te whaia. So, o le tangata tari tonu, o le tangata ngā lue. Praise the Lord. Oe maa o le tangata tari tonu, o i tātou, o tangata ngā lue. O i tātou o tangata o tari tonu ilona maliu. O i tātou o tari tonu ilona toe tū mai, manu malo, nai leoti, e whaamanga loina ai, a tātou angasala. A whai fōi la o tātou o tangata whaatuatua, ia a vea i tātou ma tangata ngā lue. Lea ngā lue ngā tātou, whamai Iesu, nā o atu ria o tau e whainu umalava masoo. Ma papati so atu ia te ila tau i le swafa le tamā, le alo ma le ngana paia. To finish us off, verse 13 and verse 14. Tato vai tau mai whai pui e lua, whai una ele tato manatu muli muli. E pasuma tolu i ia, o mea uma fōi tō te ole atu ai i lo ingoa o te whaia lava. Ina ia vi ia le tamā ono le atali. Awhai tō te ole atu i se mea i lo ingoa o te whaia lava. In English, ia. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Au faamafanafana Iesu ia na folafola, na ia whaailoa ailo na atu atoa, na ia whaailoa mai ai o lona maalosi, manatu muli muli, e whaailoa mai ai lona tali mai. As Jesus comforts his disciples, he reveals in his words his person, his whole person, that he is not only the Son of God, that he is God. He also, in his words, he reveals his power, that he enabled the disciples. But in the final two verses, he also, in his words, reveals his provision. Praise the Lord. So we read in verse 13, it says there, and whatever you ask in my name, that I will do. What a reassurance. Amen? For mai Iesu whai koe sfuma le tolu I nei so'o, o mea uma fo'i tō te ole atu ai I lo ingoa o te whaia lava. Upu faamafanafana. O te alu au ina mai le nanga paia. Au mea uma tō te ole atu ai, pe teru male au so'o. Ia o tō ole atu, o te tali mai, whamai a whai to, whamai le whai unga whai pasuma tolu, whamai o te whaia lava, ina ia vi ia le tamā, ona o le ata li'i. Whamai mua mua le Ioane alo nam tā koe 5, whai pasuma wha, le moni mau fo ilea Ioane le apostolo. Whamai o le nei fo il wha amalo si wa tātou maua I ona luma, pe a whai tātou te ole atu wai, se mea e tusa malona fina ngala. E whaafonga mai o ia ia te I tātou.
Whaamalosi muli a Iesu I ona so. Whamai, o mea malava tau te ole atu wai I lo ingoa o te whaia lava. So Jesus, in the last couple of verses we're looking at today, he says, whatever you ask in my name, that I will do. The whatever you ask, though, we find in 1 John chapter 5. It says there in 1 John chapter 5, verse 14, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will. Praise the Lord. So it's not ask anything, God will answer. It says that we have confidence if we ask anything according to his will. Whamaile tusia apostolo Ioane lea mua tāpua lima, pepesuma wha pea whai tātou te ole atu wai se mea e tusa malona finana. Kusoma tua whawhine, o mea malawa tātou te ole atu wai. O tātou malawa I tātou lisi ave luma ole atua. Everyone has a list. And when they pray, they just start reading out their lists. But the final encouragement of today is that he comforts his disciples by revealing his promise, by revealing his provision, But it says that when you call on his name, he will provide according to his will. E tusa, me umalava tātou te ole atu ai, e tusa malona finangalo. E tali mai o ia. Le nei tai au, o le whaatonga o le tangata whaatuatua, e whaia ma le mauti noa, e tusa ma le finangalo o le atua. Amen? Tusa malona finangalo, tusa malona malo, e tusa malona loto, o mea malava e tusa ma le mea o lo finangalo ai le atua, e tali mai ai o ia. So Jesus, he finally says to his disciples, 14, if you ask anything in my name, I will do it. As a believer, if you ask anything in the Lord's name, according to his will, if it is consistent with the will of the Father, Jesus will answer. Praise the Lord. And I think number one on our prayer list is that we pray that our families continue to find salvation in Jesus' name. O le numero tasi o le tatou lisi o tatou mea ia tui nātu I le atua. O le tatou o le atu I le atua. Ina ia whaola ina o tatou aina. Ina ia sao tatou aina I le ola I whaa wawa. Ma ia ola I tatou le whai mai Iesu e tali mai o ia. Ina ia whaapea o na tatou whaia le ngā luenga o le tangata whaatuatua. Tatou taunu mai le whai winga o tatou mtaupu le reitai au. Leo o tatou whaanongolongo I le faamafanafana o Iesu I lona au soo. Opu faamafanafana le whaelo mai e ia te I tatou lona atoa. Whaelo mai fo I te I tatou o ia e tali mai. Whaelo mai fo I te I tatou lona maalosi. Praise the Lord. So thank you for today. That's the end of our sermon. But we're going to pray together. I'm going to ask everyone to stand. Let us pray and then we'll hand it over to Dad for the rest of our service. Tatou tu lai mai. Tatou tatalo. Ino tu natu le tatou tama mo le whaawa wina o le tatou mawhatanga I le nitai au. Tatalo whaatasu mai mao. I nei upu. Ia a o lau lava tatalo le nitai au. Whaftai tele tama. I la upu. Mo o whaalongo. Mo o lamona. O tuina atu. Lo wola ia te oi. Whaafetai. Ona o le whaaulatanga. Wa esa mia. Moa au. Le maliu o lo walo. Lea na o whaalongo ai. Ia na upu faamafanafana. I le au soo. Ua whaamalosia iau. I lo uolanga whaatuatua. Whaafetai tele tama. I lo whaaulatanga.
moa. I thank you, Lord, that I have heard your word, and I am encouraged by the words of Christ as he comforted his disciples. I praise you, Lord, for the salvation that I have if I believe in your Son, Jesus Christ, and his death on the cross, and his resurrection power. I praise you, Lord, for my salvation. In Jesus' name I pray. Amen. Dia o eta male ni tai au mawanu mapelo vi inga nei maso me o whapavau e whapavau lava. Amen. Tata walala mai lalo. Thank you, team. Tunati Ade. Just ask the band to come up as well. Yala talu paina lita tu saminga mau talu taulanga ni tai au ya mo ya ona tina tu le mo po kala me fana paina tatu saminga ma te tele lava lo matu tua lo folafola ni tai au o lo fale ma lo fa maoni awa le upu ma tu te olai